Snime sve se njima. Prošli tamo do kraja ulice. Se prošli do kraja ulice. Ovako? Pa da. I prošli tamo snimi malo. Pa ajde. Što da ne? Šti malo, aj šta ti? Pa, i nema. Ono kuće, ono gdje živi. Nije ovo Beograd. Vidi se da su drugačiji. Da? Ozbiljno, oni posebni. Nekako nisu isti kući kao kod nas kad prave. Svaka je neki svoj fazon, ima puno cvijeća i drveća. Dobro, ima to i kod nas, ali ne ovako da smeš da držiš, da ti neko ne uništi, nažalost. Nema ovdje više što. Stavi se da je tu, ti samo šalje produkciju. Dakle, iz Nemačke. Danke, danke. Guten Tag. Guten Morgen. Kako bi se rekao? Guten Abend. 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 Vidi ovo drvo što je neobično. Fantazija. Ima da se hvalimo kako nam bilo Fantazija Landu. Ono treba doživjeti. To vam je kao engleski Disneyland. Samo da nam malo ne ljubomorišu naši prijatelji. I tako lako da voliš. Kad ćeš ovako kod nas da vidiš? Mi stvarno drže do svega, do izgleda. Ništa nema ni ljudi, pogledajte, nema nikakve pikacije. Ljudi drže do mesta. Kad bi naša naselja bila ovakva. Snima ovaj potok. Da. Stvari nije potok, što je? Potočić. Malo je toplije. Kako je bilo ovdje, znači hladno. I pada kiša. Često. I grm. Biće kiša i danas opet. Ajde ti malo mene. Ja ću vidim ti mene snimati. Čekaj pa da snimam ovako. Na ulicu ne smeš, to znamo. To je zabranjeno, kazano ne ideš. Ova kuća mi se dopada. Samo da znate, ovdje se ne vozi Jugić Golf Fića. Ovdje se voze mnogo dobri automobili.
Ali tako Levleviću? Nije, hoćeš više igrališta. Ajde s time. Ja mislim da je ovo ulazno igralište. Uđi unutra. Aha, ovuda. Da. To ti nisam pokazao. Ovo sam ja slučajno provalio da ovo je dečje igralište. A mislim da je to ulazno neće u kuću. Ali nikad nema djece. Nije to kao kod nas izgleda. Kod nas je sve to prepuno. Vidi stvar. Ovo lepo izgleda. Ovo da je naše igralište, naravno kod nas bi vidjeli i otpatke, cigare. Ovdje bi se moja Ana Marija lepo igrala. Ajde snimaj malo da se igram. Kao dijete, ajde. 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 Ajde ti uđi ovdje. Pa drži onda ovo. Nemam pojma. Od kiše. Ništa, ćeš da idemo gore. Pa idemo u šoping. Gdje? Kupim torbu. A šta si kupila? Ove cipele? Tako, kupila sam ove cipele. I samo da znate piše ovdje. Molim te i ovo snimi. Skini to. Neću. I mesto gdje sam kupila. To nije naše. Evo ti snimaj ti. Ne mogu, sada možeš i ugasiti onu kućicu tamo i idemo. Hoće s ovim putem dođemo druge. Pa ajde. Drži snimaj. Ja ne mogu. Nemoj mene snimati. Tebe da nese. Mogu da ugasi? Ne, ima, ne mori koliko hoćeš. Malo stojimo za